Wer ist wer? Tko je tko? Danas ćemo pričati malo o rodbini. Poznat ćemo malu Anu, a Ana će nas upoznat sa njezinom cijelom rodbinom. Das ist Anna. Ovo je Ana. Anna ist ein Kind. Anna je dijete. Anna ist ein Mädchen. Ana je jedna curica. Mädchen možemo prevesti kao cura ili curica. Anna hat eine Schwester. Anna ima jednu sestru. Die Schwester. Lili ist Annas Schwester. Lili je Anina sestra. Anna und Lili haben einen Bruder. Anna i Lili imaju jednog brata. Der Bruder. Tom ist Lilis und Annas Bruder. Tom je Lilin i Anin brat. Anna, Lili und Tom sind Erikas Kinder. Anna, Lili i Tom su Erikina djeca. Die Kinder. Djeca. Erika ist ihre Mutter. Erika je njihova mama. Die Mutter, Mama. Annas Vater heißt Michael. Anin otac se zove Michael. Der Vater je otac. Anna ist Michaels Tochter. Anna je Michaelova kćerka. Die Tochter, kćerka. Michael ist Erikas Ehemann. Michael je Erikin Suprug. Der Ehemann. Suprug. Erika ist seine Ehefrau. Erika je njegova supruga. Die Ehefrau, Supruga. Michael und Erika sind ein Ehepaar. Michael i Erika su bračni par. Das Ehepaar, bračni par. Sie sind Annas Eltern. Oni su Anini roditelji. Die Eltern, roditelji. To ovdje sad ne piše, ali da bi rekli Anna je njihovo dijete, onda bi morali reći Anna ist ihr Kind. Das sind Annas Großeltern. Ovo su Anini djed i baka. Die Großeltern, djed i baka. Kao što se kod nas ima riječ roditelji za mamu i tatu, u njemačkom se ima riječ die Großeltern za djeda i baku. Anna ist ihre Enkelin. Anna je njihova unuka. Der Opa heißt Hans. Djed se zove Hans. Die Oma heißt Maria. Baka se zove Marija. Znači, djed je der Opa, a baka je die Oma. Der Opa, djed, plus die Oma, baka, je die Großeltern. Baka i djed.
Michael und Erika sind die Eltern von Anna und Tom. Michael i Erika su roditelji. Roditelji die Eltern. Anna je njihova kćer. Anna ist ihre Tochter. Die Tochter. Kćer. Tom ist ihr Sohn. Tom je njihov sin. Der Sohn, sin. Djed i baka zajedno su die Großeltern. Die Großeltern. Anna je od njih unuka. Znači, Anna je njihova Enkeltochter. Anna ist ihre Enkeltochter. Tom je njihov unuk. Tom ist ihr Enkelsohn. Umjesto Enkeltochter i Enkelsohn, u Enkeltochter ima riječ tochter kao kćer i u Enkelsohn ima riječ zon kao sin. Umjesto da kažete die Enkeltochter ili der Enkelsohn, možete skraćeno reći die Enkelin ili der Enkel. Anna und Tom haben einen Onkel. Anna i Tom imaju jednog tetka, strica, ujaka. U njemačkom se ne razlikuje između tetak, stric, ujak ili tetka, ujna, strina. Tetak, stric i ujak su der Onkel, a tetka, ujna i strina su die Tante. Die Nichte und der Neffe. Nečak i nečakinja. Anna je die Nichte. Nečakinja. A Tom je der Neffe. Nečak.